ayam. Masak apa tu? Hari ni kita masak gulai ayam. Untuk tumisan kita perlukan bawang besar, bawang putih, halia, kita ayam semuanya ataupun kita hiris halus-halus. Untuk rempah kita perlukan 1 sudu bawang kisar, 1 sudu cili kisar, 1 sudu rempah kari ikan, 3 sudu rempah kari ayam. Gaulkan dengan sebati dengan sedikit air dan kita panaskan minyak dan kita tumiskan kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang. Kita tumiskan sampai naik bau dan kita masukkan bawang merah dan halia yang sudah dimayam tadi. Tumiskan sampailah naik bau dan kekuningan dan kita boleh masukkan bawang putih dan tumiskan seketika dan kita masukkan rempah. Dan rempah tu kita tumis sampai kering dan kita masukkan air dan ulang proses sampailah pecah minyak. Dan kita boleh masukkan air asam jawa, masukkan kentang yang sudah dipotong dan masakkan selama 5 minit dan kita masukkan ayam yang sudah dipotong dan dibasuh bersih. Kita masakkan sehingga 15 minit ke 20 minit dan kita boleh masukkan nisang kayu ataupun gula Melaka dan kita masukkan santan. Kerapkan kacau santan supaya santan tak pecah minyak dan kita perasakan dengan garam. Bila semuanya sudah sebati, kita boleh hidangkan bersama sayur kobis dengan nasi yang panas. Jom makan.